کارگاها مریشکن آکرێت dikare di rojekê de 30,000 mirîşkan ser bibire û pakêj bike û bi dubran de bixet nava bazaran de. Pêncî projên xwedîkirina mirîşkan wê 1 milyon mirîşkan bi vê kargehê amade bikin û 600 din li tevaya Kurdistanê wê mirîşkên xwe bidin vê kargehê. Çewaniya karkirina 205 gencên Kurd di nava vê kargehê de li Rûvîya di Meydîn Kurdistan da bibînin. Ev kargehe dibe yek ji projên giring li nahiya Rûvîya ku bi navê mirîşkên Akrê tê nasên. Li ser roberê 20,000 metrên duca di sala 2008 de li ser rêya serîkiya Duhok Hewlêr hat avakirin. Heya îro dikare di rojekê de zêdetirî 50,000 tonên mirîşkên cemidî, mêlak û dilên mirîşkan û perçeyên mirîşkan berhem bîne. Her wiha rojane heya 30,000 mirîşkên cemidî û yên serbirî dixe di nava pakêtan de. بینرین مدین کردستان حسکرین برهمن خومالی اما الگلوین د برنامه دنیا مدین کردستان دناوا یک ج مصرین کارگین برمانینا مریشکان ل دور آکر سر به پارزگاه دو که تایبت دیگه و باجارو که روویا افکارگاهانه دیکاره یک روزدا 30,000 مریشکان سر به برای پاک بکه و بکه پاکیج بکه و بشینه ادناوا بازارن ما ین کردستانه و همجی ین عراقه دا افجل گلمه بن بینرین میل میدین کردستان امی نشانی و بدن کاچوا 205 گنجن من کرد ادناوا وی کارگاهی دا کار دیکن و همجی وان آمیرین هنین پیشکفتی اپره و دبن Ev kargeha bû palpiştek ji bo projên xwedîkirina mirîşkan li tevaya parêzgehên Herêma Kurdistanê û dewroberên kargehê. Heya zêdetirî 5 projen rastewxo mirîşkên xwe didin vê kargehê. Her wiha 600 ta 700 projeyên din yên xwedîkirina mirîşkan mirîşkên xwe ji bo vê kargehê dinêrin. صد و پنجی کارمندین کچکور لگندو باجورکن دوروبری کارگه دناوا و کارگه دا کار دکن مهانه زیادتری 650,000 مریشکن جمدی بدو براندان دخند ناوا بازارن کردستان و عراق ده. ئێمە وەکو کارگە و سەربەرخانەی ئاکری پەلەوەڕان کە تاکە سەربەرخانەی لەسەر ئاستی هەرێمی کوردستان و عێراق توانیمانە گرێبەستی هەمیشەیی لەگەڵ زیاتر لە 50 خاوەن پرۆژەی پەلەوەڕ بکەین کە ژمارە مریشکەکانیان زیاتر لە 1 ملیۆن مریشکە دەتوانین بۆ هەر گەڕێک لەیان وەربگرین کە بهین بۆ سەربەرخانەکەمان و ئامادەی بکەین و دابەش بکەین لەسەر پارێزەکانی هەرێمی کوردستان و ناوەڕاست و خوار و عێراق. ئێمە لە ساڵی 2007ەوە دەستمان کرد بە دامەزراندنی ئەم کارگەیە لە ساڵی 2008ەوەمان کردووە توانیمانە بەرهەمەکانمان دابش بکەین لەسەر پارێزەکانی هەرێمی کوردستان کە ژمارەی کرێکارەکانی لەم کارگەیە کار دەکەن زیاتر لە 250 کرێکار و هەر 250 کرێکاری خۆماڵین و دەوروبەر و ئەو گوندانەی کە لە تەنیشتمانن ژمارەی مریشی مانگانە کە ئێمە دەتوانین سەر بڕین زیاتر لە 650 بۆ 700,000 مریشکە کە دەکات 1,100 تۆن مریشی بەستوو و ئێمە لەم کارگەیە دوو براند بەرهەمدێنین براندی سەرەکیمان کە بە ناوی مریشی ئاکرەیە و براندی دووەممان بە ناوی مریشی ئەلکەفیلە کە بۆ خواروی عێراق ڕەوانەی دەکەین.
هەیە هەر مریشکێک ئامادە ببە ji بۆ xwarinê dibe 4 beşên beremانînê û 24 demjimêran di nava jûra sarkirinê de bimînin. Heya amade bibe. Di qonaxên amadekirin ji bo serbirînê de 10 kes mirîşkan di nava sindoqên veguastinê de dînin der û pêlê ve dikin. Heya biçin di nava amîrekî de ku mirîşkên zindî nîmçe bêhoj bike. û paşan li dofreya ayînê İslamê 4 kes bi bismillah serê wan dibirin û dişînin qonaxa paqişkirinê. سربرخانه ما پێکدل 4 بەشە بەشایەکێ تێت پێکدن و مریشکێ ساق پێتە بکردن و پشتینگی دێتە سەربڕین سەر ڕێکا ئیسلامەتی دەست دێتە سەرژێکردن پشتینگی دێچیتە ئاواگەرمدا وەختێ تۆ ئاواگەرمدا خلالی 4 دقیقه حتا 5 دقیقه هەنگی دێچیتە ناو ئامیرێت پەرلێڤەکردنێ ئامیرێت پەرلێڤەکردنێ سێ مەرحەلە مەرحەلە ئێکێ و دوێ و سێیە پشتینگی دێچیتە بەشێ دووەم بەشێ دووەم یه ناف دل و هناوا دین داره آمیرت پیش کفتی طبعا آمیرت ما همی استورک هولندینا پشتینگی دیتا لیک وکرین دل و ملاک و ریول پیک و دهنه لیک وکرین پشتینگی دیچیدت آوا شوشتنه دا پشتی مرحله شوشتنه دا دیچیدت آوا سار دا وقتی آوا سار دا در که هنگی دیتا بشه پی وکرنه بو آوا تدا نمینیت و بیتا پاقش کرن و آمیرت ما سر حلقه دا هر اولی حتی که آخری تقریبا 3500 مریشک دهت هلگرتن الوقت کی دا باشه اولی کو دهت یعنی پرلیوا کرنه 905 مریشک ده راکت پشتینگی مرحله دوه 212 مریشک ده راکت پشتینگی دیگه مرحله سه 2900 مریشک ده راکت الوقت کی دا نینەرên حکومی و pisporên Şehrazad Buarê peleweran da di nava vê kargehê de û digel karmendên kargehê hemû sateka karkirina wan û çavdîriya saxlemî û serperiştiya karên vê kargehê dikin. Heya dilniya bin ji ber hemû kwalitî û karê wan di nava vê kargehê de. ام وکو نینر حکومت هریم کردستان ریبواریا گشتی یا چاندنا دوک سرپرشتی لسر به کارگاه دکن لسر همی قوناغ و بچن به کارگاه و دیسان سرپرشتی لسر کار کارمندن به کارگاه دکن به خدمت بر همینان و بر همه که ساقلم و یه فرش صداصد و گهاندن وی بر همی بنا بازارن کردستانه بوزانین بر همه کدگاهی تبه دست به قوناغ اولی کدگاهی تبه بر همه که ساخلمه لپروژه خودان کرنا پلورین یعنی حریم کردستان تن او جی لجر چاودریا پزیشک و اندازیارین چاندن یعنی تایبتمندن اگه ام بین سعی برآوردی که بر همه مریش که خمالی گلک واشتره لروی فرشه و بودم که گلک کرد ادگاهی تا دسته حوالاتی بلان برجنین او بر همه بیانی کرده تنزدر بی ولاتی که و دمک کرد ادگاهی تا بر دست حوالاتی و بکار اینن بو کار خارنه هەموو ڕۆژێکێ و بەریا دەستپێکردنا کاری divê kargehê de dibe beşê wergirtina mirîşkên zindî zêdetirî 30,000 mirîşkan ji bo serbirxana vê kargehê amade bikin. Karmendên vî beşî di nava projên xwedîkirina mirîşkan da têstên xwe yên saxlemiyê qebareyên mirîşkan diger rojên mezimbûna wan tekez bikin. Heya karmendên li kargehê mirîşkên van projeyan werbigirin. ئێمە وەکو ستافی وەرگرتنی مریشی زیندوو ستافی سەربڕخانە ڕۆژانە سەردانی ئەو کێلگە پەڕەوەرانە دەکەین کە گرێبەستیان لەگە سەربڕخانە کردووە چکن 50 تا 60 پرۆژەیە ڕۆژانە 30,000 مریشک لەم پرۆژانە وەردەگرین پێشەوەی مریشکەکان وەربگرین ستافێکی تایبەتمان سەردانی پرۆژەکان دەکاتن بۆ ئەوەی دڵنیابوون لە کواڵێتی مریشکەکە لە تەندروستی مریشکەکە
ئەو کاتە بە شەو دەچی مریشکەکە بار دەکرێتن گڵۆپەکە لە سەریان دەکوژین و عادەتەن وە بی سترێسیان زیاتر بۆ چان نەبیتن ئەو کاتە هەر قەفەزێک ینی عفو 15 مریشکی تێ دەکەین کە لە سیارەی تایبەتی سەربڕخانەیە ئەو کاتە دەگوازێتەوە بۆ سەربڕخانە کاتی لە سەربڕخانە نزیکەی نیم سەعات بۆ 40 دقیقە شوویەکیان پێ دەدرێتن و بی ئیستراحەتێک بکەن ئەو کاتە بە زنجیرەوەکان هەڵی دەواسن و ئامادە دەکەین بۆ سەربڕین ئێمە زیاتر ئەو ستافی مریشکی زیند و زیاتر لە تا ئێستا 500 بۆ 600 پرۆژە لە هەرێمی کوردستان سەردانمان کردووە لە هەموو پرۆژەکان مریشک وەردەگرین لە ئەو مریشکە وەردەگرین ئێمە لە کیلۆ 300 تا کیلۆ 902 کیلۆ بار دەکەین بۆ سەربڕخانە بەپێی ستانداردی سەربڕخانەکەی ئێمە ئەم وەزنەمان دەوێتن بۆیە ئێمە زیاتر لەو وەزنەیە مریشکەکان ئاوردەی سەربڕخانە دەکەین. بەری هەر کارێکی پاقشکردنێ لەسەر مریشکان ڕوو بدە دەبە مریشکا سەربڕی بە درێژاییە 5 مەتران و بودەما 10 خۆڵەکان بەهێلێڤە بمینە هەیە تو خوینەک دناوا لە شێوێدا نەمینە. هەموو مریشکن سەربڕی دچند ناوا دوو حەوزاندا کو پلا گەرماتی ئەوان 56 پلێن گەرمایە و بودەما 4 خۆڵەکان دناوا وان حەوزاندا دمینە هەیە بە ئاسانی ئامیرەک پەرێنوال لێڤە بکە. ئامێرên زیرەک و ڕۆبۆتیک دیگەل karê destî çavdêrî û cudakirin di nav vê qonaxê de dest pê dike. Amîre hinavên wan derdîne û dibire 10 keç bi destan dil û mêlakên mirîşkan hel digirin û paqij dikin û dişînin beşê paketkirinê û yên din jî diçin qonaxek din. Ev amîre henê milê mirîşkan paqij dike. Sê karmend li vir jî serpereştiya karê van amîran dikin û amîrek din weke vakyûmê kar dike. Bi rêya hewayê nava mirîşkan de paqij dike û dûv de hemû mirîşk tên şûştin. Ev dibe qonaxa berî dawiyê. Li vir du hewzên avê hene ku dirêjiya wan her duwan 12 metrin. Hewza yekem bi rêya vî berînê henê mirîşkan hêwaş di hêlê de dibe û avê paqij dike û dişîne hewza duwem. Hewza duwem ava wê ya sar e ku pila germatiya wê digehîne 4 plên germatiyê heya mirîş bên sarkirin berî biçin beşê pakêtkirinê. Piştî mirîş ji her du hewzan tên derê tên evî beşe hene. Karmendekî li vêrê he dibe mirîşka pêla beremanî niveke. Ev pêla hene dikare 2900 mirîşkan hel bigire. Bu dema 45 xulekan dibe li ser vê hêla henê bizivre heya ji avê hêşek bibe. Teman demê de ev karmendê li vêrê dema evan mirîşkên hene bi vê hêlê vedikin lê dinêrin bi çava dizanin eger mirîşkek nexweş be yan jî kêşeyek hebe di bedenê mirîşkê de her mirîşkeka kêşek hebe tê cuda kirin. Teman demê de ji bo dinya bon ji kualitiyê dîsan karmendekê din li serê hêlê heye ew jî lê dinêre dibîne eger yek mirîşk ji destê evî karmendî çû bite nav hêlê de dîsan ew lê dinêre û jê vedike şêlê dertîne. Ji wî jî bibore bi çelayekê din li wêrê jî dîsan karmendekê din heye li bedenê hemû mirîşkê dinêre eger hatu li ser karmendê duê ji ra derbas bibe li wêrê şêlê tête deranî. Ev hêle dikare 2900 mirîşkan hel bigire. Dirêjiya wê 400 metre û bûdema 45 xolekan mirîşkên serbirî û yên amadekirî pêve dimînin heya baş bên hişikkirin berî biçin qonaxa pakêtkirinê. Li ser hêla pakêjîngê
سه میزن اوها هنه هر میزه که 6 کارمند لسر کار دکن به بردوامی دو کارمند مریش که سر هلی ورد گرن و ناوا کیسه دانن دو کارمند دیجی حاضر کن دو کارمند دیجی که بس کن آنکو در ظرفه و آنکو کیسه و گره دادن و دشینن بشه میزانه اوجی دبر در فتکا باش و زیادتر گنج ناوا کارگاه دا کار بکن اف بش پاکت کرنا مریشکن جمدیه دوی بشی دا نزیکی 30 کسان تیدا کار دکن پرانیا وان جی کچن هجده کارمند مریشکان پاکت دکن و 11 کارمندن دن لسر میزانکا زیرکن کج 6 قباران پیک هاتیا و اوان مریشکان جدا دکه کیشه اندناف برا 1300 کیلوگرام هیا دگن 2 کیلوان پار ودگه و دشینه بردست کارمندان کارمند جی وان مریشکان الدیف کیشه اوان دخند ناوا کارتونان دا هر کارتونه که 10 مریشکان دخند ناف دا و همو کارتونان دشینن جورا سار کرنه لێرە دا کۆتابەشی بەرەمهێنانە لێرەدا هێلەکەمان توانای هەرگرتنی 2900 مریشی هەیە بە بەردەوامی لەم هۆڵەدا 35 کارمەند کار دەکەن کە زۆربەیان کچن کە بەشێکیان مریشکەکان لە زەربەنێن و بەشێکیان ئەیبەن بۆ میزان وەزنەکان لێرەدا میزان لەسەر چەند بەشێک بەڵاوی دەکاتەوە هەریەکە و کارمەندێکی تایبەت مریشکەکان هەڵدەگرێ و دەکەتە کارتۆن و هەر مریشێک لێبلی تایبەتی خۆی هەیە و وەزنی تایبەتی خۆیە و مێژوو و بەرواری بەرەمێنان و بەسەرچوونی هەیە و لە کۆتا بەش وەزنەکان جیا دەکرێتەوە و دەبێت بۆ بەشی ساتکەرەوە. دناوا وی کارگه ده هش جورن سارکرنه هنه کو پلا گرماتی وان 45 پلین گرماتی دجیر سفره ده و بودما 24 دم جمیران همو مریش دناوا ویش جوره ده دمینن و پاشان اوان کارتونن مریشکان دبن کوگاه کارگه کوگاه ویجی پلا گرماتی و 15 پلین گرماتیه پشتی مریشک تینا پاکت کردن تینا و گاستن بو جورا کو تایبت اوش بین جورا بستنر پلا ساریاتی و جوریم هل 25 حتی 40 درجه بن صفر دایم ما بس الوی پلین دا گشا میکروب تدانه مینیتن میکروب همی بین کشتن و مواک زور طام و رنگ دوی مریشکی تیگ نچن الهمان دام وقت مریشک تینا سرجی کردن و پروسیس آن ام سرپرشتیار همی قناقات کن تایبت قناق سرجی کردن کو قناق که زورا گرنگه چون کم هک مریشک لازمه شبکه زانستی بین سرجی کردن همی دمارت خوینه بین برین دا خوین ناف لشه به مریشک دانه مینیتن الانجام دا مریشک که ساخلم به درچیتن و او خلال گریان عمل ناف سر برخانه دا هکر مدید مریشکک یا درست نیم یا رنگ و قوام و درست نیم تیتا جدا کرن و تیتا جناب برن سالانه اف کارگاه 10 میلیون مریشکن جمدی اجبو بازارن کردستان و عراق برهم تینه هر وها زیدتری 1500 کس دناف پروژین خودی کرنا مریشکان و 5000 کسندن لدر وی کارگاه مفاج وی کارگاه مریشکان ورگرتینه ئێستا ڕۆژانە 30,000 مریشک سەردەبڕین بەڵام لە دوای یەکی شەشی 2022 کە دەکا ئەو ساڵە بەهۆی زیادکردنی باڵێشتر لە کارگەکەمان کە کارگەی لە دەستکردنی مریشکە کە لە وڵاتی ئیسپانیا و هۆڵەندا ئامێرەکانمان هێناوە دەتوانین ژمارەی 30,000 بەرز بکەینەوە بۆ 6,000 مریشک لە ڕۆژێکدا و هەروەها بە زیادکردنی ئەم باڵە لە کارگەکەمان دەتوانین هەلی کار بۆ 100 گەنجی تر کوڕ و کچ بڕەخسێنی لەم کارگەیە. اف کارگاه دکارت 24 دم جمیران کار بکه و ریجا برامانی نخواب بلند بکه و بگینه 6,000 مریشکان در روژه که ده هر وها ویزیدتری 300 گنجن کارد دناوا وی کارگاه ده کار بکن و خواستا نافخو پر بکه وش بودر وی کردستانه
مریشکن جمع دیجی بشینه.